فابلن کردی رو می خبر بدن دواره فابلن فابلانده ین جهان دا بگمان یکم کلیله دیمت که و پیشیا مرواکو وقت بیشن فابلا که گله کی ام بیشن بقدر و قیمته یعنی جبر کو یکمینه دیسا فابلن ین لفونتنجی حقیقتنجی اوجی جیکی گرین دیگرن دواره ام بیشن ین اسلامیت دیسا مسنویه فریدون عطار در تی پیشیا مروا منطق الطیر دیمه کردان دا جی بگمان مثلا ین فابلن ین کردی حقیقتن ین گرین کنه وقت ام تکانه بیشی که فوات تمو مرد کاره دوی وارده یا مدرن مرد کاره باس که دیسا ده هلین ین جلادت علی بدرخان و ین ام بیشن روزنامه یا هوار کووار یا هواره دا کو کسی اکو هاتن چاپ کرنه و هاتن بربلاف کرنه اف یکشی گلکی گرینگه لی فابلن مین کردان فابلن ما yani ام بیشن چیروکن ما زیادتر دنوا گل دانه یعنی دنوا دوک دانه دنوا نه هاتن نفساندنه یا جی هاتن نفساندنه جی كم هاتنا نفساندنه هكا مرف ننبسينا مرف تومار نكا او فابل او تشيروك برزد بن وندد بونداد بن جبو پروردكرنا زاروكان جي گلك گرينگه تشيروك جبركو سياست مرف چو زانبه انجي پیوا عدالت امزانن لی مرف زاروكان پیوا عدالت مرف چو راوه بك مرف چو اشكره بك مرف چو دينه برچا اف يك دفاولاندا بيگمان درته هوله رولاوان در خینه هوله ایرو میوانی کی من هیه مزبح هجری خودش رازی به کتاب که ویرنگی نویسنده ایرو جنها لستودیامن میوانی منه از بنی تبخیراتی سر سرچوار هاتی دیسا فابلن کردی دیسا جغرافیا قدردر کتاب که گله کی بالکشه اف یکجی گله که هات عجباندنه دیسا تشتيكو ديتو جيا وك ام بيجن دنما وك ام بيجن ببير انين ديسا تدسي مدايا كتابك قال لك بالكش اف جي افسانه يانجي ام بيجن راستي افسانه لر gerçekler كتابين وي خباتين ويج بيگمان دوي وارده دوام دكن هري دا ويجي فابلن كردي نهاده دسته مدانه سر من سر چاوم راحت يزمني خودش ترازی به تمنش کنده هاتی از بینی د فابلنی کردی دا تا بخواه د سپیک دا پیشکوتناوی دا تا گوتیه از وان اوکا جی پیرکا خواه جی در دوره تا گریای تا دید تشتی کو تا بهیست تا وان حمیه نوستانده خباته که اصلا بیجن گلکی بکیر هاتیه و گلکی بکیفه جی هیوید کم وزاروک مجی بکیف بیاجی باوده وزاروک خورا بخوینن بکیف بخوینن هنک فابلاندا ای مزناجی مدیته از باور جبو مزناجی فابل هنه چیروک هنه چیروک که چه درکته از بینی خودی کو تاوی چیکر و خلاص بو از بره جبو و اردهشه ابنی کوچینه رحمت چونه سر دروانی آخا از رحمت جوان را دغازم و ای بریندار جی از ساقی شفای جوان را دغازم جخاده و تشتکی گلکی زور بو خاده چه بکن ببین فقط از بین بره برا کیکو خانیا چه دکه آپارتمانا چه دکه برا حق مروال سر خانه له وانا ساغلم چه که کو ایروانی تدیل یک دشعتیه یک ناشعتیه بله aynı بره مری سروایی ببیشی لورفایجی چه لورفایجی چه بو از نه لورفایی بوم اما من تلفن کر لورفایجی گلک حزیابو yani millet گلک چی ترسیابو yani خوف و ترس نه عیبش عرض هجرا جا عرض حزرا yani و تشتوانی دبن بله ازبینی از جوارم سر پرساته برای دلال فایا فابل اد چوکی دا ملی حز دکرن با پیرا ما بونا کو ما تشتاش مرا بیشه و فابلاناش مرا دگوتن و ایجار کو ام مزم بون ملجوینا ویا بیست و ام چونه دبستان مل دبستان لفونتن ازوب مخاندن ایجا دم هات سکینی مگو چما از وانا بکردی نفسینم وانا مگی بکردی بیستنه اما مبهلبستی نفساندنه yani eskanım bir zamanı Kurdi da şoreşek mi çekir devrim embebe mi çekir Vakas fabel hayan ha tu
هلبستوانا تنویسکارا گی نای نجم هفه مفا نها اولی هانی اسکانم به فابل بنگه هاوی مزپوتومیایه بله اوا دورا کو چه کی داری چه وگریا دی سالمه وگریا دنیا مینا جمکیه کو در که بخار دبه هر داری بله ازمه تباس کرد تقول من باویا هلبستکی يعني اصلا باویا قافيه اري نفسها بقافيه اري يعني بهلبستي من الانسان اري مثلا بقو دوبشك هي اوكاي هي اري از بچك بخينه بخونه يا خاشه دبجا روجكي بقك برچي بو گلك قوت نبي ويسته كلك وجمي اري از درباس بم جويچمي اري هذا گلك خوش چبيه اري لوي آليه چم حمي مرگه اري زكي من برچي ولمن درنگه اري بقي بهيس خشتك هات سكني دو بشكك سلاف وغران بترس بقي دو بشك آخفي اري من خلاص كجيفي تقرقي ودو دريج صدوام دكه اري اف جما هري كوره اف جنيج من دوره اري از بافكم دو چاوان ده خوبام ده وردا ويدا دو دريج از بين اري اريد حلبس شيء عفو مرف فابلا مرف برهف که شو زوره مرف زانبه مرف سري حتى بني بحركباريه جاب قافيه هنزع متره ایجا تشتکی ده گوتن می کردی هنه ما او گوتنا گرتیه مد سری ده حیانی دایه مکریه فابله من ناف گلی خام مد بیست دگو کو کرکت لخادیا خورتر تنه درا گو یا ربیم تکانی وی برفی بکاکی کرا عطر ده که خار دبی یا ربیم تکانی وی برفی بکاکی کرا من بوز لعرده راکی ملفيت دردي خلاص كي تناكر يا عدد ناكي ويا ملقال واني بهيست من رابو د السيري دا حياني داوي مفاكرة فابل اما ايكو قال لي مقوتيه ما اوا بالراستي عيني كريكي ما اوا ناكو هارت يعني واكي دجي د فابل هذا تشتي ورقا هنا روجا كي روفي وغور ومي ما اتشروكاوي هيا روی تدنیره کو گریخ بن پلو پوشتا و شرطی میه دوی و زیارت کاب هیبته روی خادی کرو کلفته ایرو دنیا سو آخرته از نکام وی زیارت سون بخم وانا چما و وکی گوتن گله ما و گوتنا گوتیه aynı kuru deniştim va gotuna vani dahin ne zaman bonavi bigotin ija vaji gelleki jimra eko khadi derket nu bihar bu me dnu bihar ku me nas kirşun da fable min gid nu bihar da derketin enzam heval reval ev okey nasıl ezbeni ev kovara ya nu bihar kovara nu bihar ya دفرداجي فابل معنا كيجا يا 2012 نسا وزبني 2012 اري زودا فاد نفسين ما 2012 ايش تدور دا دركتن اري بري فام اون هادي مفاهاني لما يعني تدور دا جيوك هلبسيت دمس جي هلبسيت دنفسان عندي سوسا اري وسا فواياجي بهلبستي تشيروك مثلا هيئه من نفساندنا وجيب هلبستي من نفسان ذاتا خاشبونافي بهالبستيه مزبوط خوجم از خواستم تشتكيش تهيم بقول انا فرمو تدوستي مني توك براكي مني توك كيكي مني قالك اشتري حزك صاغبي خليش ترزي ازمني يعني اري عمر فلان بيفان جوي مسألة تشينابه ليه دو وقت تدا ازبني وقت تو جوانتيه دا خو عندنا كتابان برتوغان قالك حبو يعني باش بو رقمك حبو نتر بجي صاحبو اري دوی سردما 21 ام سال 21 ام دوژن سال تکنولوژی و اینترنت و یا تلویزیونگری و مدیا جواکی دا خواندن پر کم بیه راسته نظرم گلو اوی حساسیت بترا چیبو کو ته تگو شکو خواندن تنه خواندن کم دبه تاکو از چیروکا کی بخونه ancak مرف به هلبسکی به مقامه کی به لذت کادن مرته خسکا ancak وسا نظام اوی نرینام راست یان تدید کو فابل می کرده هنداد بن برزه دبن اره ناین تومار کرنه او تنج بیر کرنه acaba eve yan her döneci her dü bhevane az Diyarbakır hatma Mihircana Portuga ول Urfa'yı sal ve bu tabli her diyaji bum tene dbe va çiye az bu ara
فهمkirin dedim hinkirin dedim dedim va vaniye ha dibe elese azivayı bistinem mi gelleki de vi şekli mi Pirtûk firotin yani kesi kutte va Pirtûka çiye bona çiye le dinere derbastı be ama yeko elhember hevdem de sekin hem de bine va kitaba vani mi tiştera gotiye mesela o kitaba mı veki yaşayıp gördükçe بله ad burada mitişteki gelleki balkeş gotiye ez vekim iştera vayı كلام كيس جسر مثلا عتير مقاوة دقويا بله أفايا وندابة كسي كفاي بينا جامفتنا بني عطار درة قند باندكه چه بي ورن هاورن شيء سريان نينكي بريان ورن خورتي جيوان عطار هات عطار كل جوان بينا غلان ورن كچي مالان عطار هات عطار واني دومینه بانکن دی و باوا کومکن بوکو زاوا ویا روچو آوا عطار چو عطار شکری سورک بغنکی مورک لچیلارا توتک عطار چو عطار افراس تنفس از tabii ne çiroka yani ne çiroka عطار کوته گوند باندکه بوی شکلی بزمانکی خوش باندکه کو ملت لسری خا کومکه طب خو گوداری کریه مثلا مبخا قداري كريا الجند مازن نبوم اما اتشما جندا كم اللي كولين كريا من العطاره بستيفات شتانا ها اري از السرفانا از قال لك يخبتم نا كتاب نفساندن نهي سانه از نام از لسر برتوكا قدت خبتما لسر قال لي كو قهرماني مازن جقال را كرنا السروان belki buna gundaki az da hcara çumak veliyeki bigerim bunum. Millet nizan hada be vana runiştin limal runiştin nivîsandin. Ew em ne İstanbul'e ne ku em le runen û mala xwe binivîsînin û ji me re dervada tişt werin û lêkolîn werin û bingeh werin û em li ser wan çêkin. Na em digerin yeko daxifin rû bi rû. Ya jî yekî bîstiye ji me re gotiye. پرتشتی وانی کو وندابوی هنه ام بونا ویل سروان دخابتین yani. نسبه خوجه تشي وساجي مثلا تنا اخفتني تباسكر çiket bir ramzani yani mesela emkarim bejin duvarı İngilizce da yani xuyner kesin ko xwanda eko kitabat xuynim ya hene mesela gemzede be ye Türkiye de ji hene le ya mukhabına mesela jberko perwerdehiyek hayan hanat yekirne hatta em bejin کماسیه کامه ام بجن چیبیه دواره زانبون از زمان کردی ده یعنی کتاب ما ای کردی زیده ناین فروتانه زیده ناین خواندنه جی aslında taluke kame یک جوان جی اوه yani کسی که دواره ام بجن یم فابلن کردی ده کتابک بنفسینه yani ام بجن دفابلن کردی ده خواندن هندکه yani از باورم که کی مزبح جی به زانبونه نویسنده یعنی تعلقه کامه هیه تعلقه کامه خواندنی هیه تعلقه کامه یا فابلان هیه yani ونداد به ام بجن خوینرجی هندکن yani تفکر کتاب نجبو آبوریه نجبو اکونومیت نفسان yani ve منطقش خو مرن نکاره کتاب خواهی zarar کریه اگر که حوالی میکو آلی کاریا من نکن تو نبن ام نکان چیکن مشترى جو نوبهاردان د نوبهاردان نابه من سيدا روناهيه من مخلص كارانيه جبوناوي دفردا چيروكا من تگويا چيروك درسي دنا انسانا بله دفردا ده حوالو معزوان هيا از دغازم ب كرتاسي ببنواي ده حوال درن لمالكي دبنا ميوان اوینا اورجینال از بارم نسا اكو تدبيجي اري اورجينالي ويه قوتنا مكريه هلبسته وجيجي بقافيه من اكتغو بني فيدري پرواني من نفساندنه بله تكاني بخوني جي اسكانم بترا ازمني تبيجي ها درن دبنا ميوان هر دو حوال بونا درس استاندن مگو هر دو حوال كويك راد با ادل دجي د داخفه و اوجي راد با اوجي دجي د داخفه میوان معزوبان جید که شیوه ایواره چه که در عالی ماله دبی شیوه چه مکه دبی چیه؟ دبی یکی را حسیه کی تینل پیش داتینه
یکی راجی هنه پوش پلاختینه یکی گوتیه وای کره یکی گوتیه وای کوچیکه هر ده هفته خراب کرنه بله انا وایا کو مری بو حوال هف مری هفته لجوینا مزن بکی کو مری هفته مزن نکی لدجی هفته با خفی تشتی ورگا در کمن معزومان جیوین الپشت پوش و پلاغی و حستی دینه چیروکه که ورگانی بود از بدید مثلا تباسا و کیکر پرورده تمام ده مثلا فابلاندا چیروکه من کردان da jedin da mesela yen le fontan bigire yen kelile dimme bigire gelek vak bejin fablanda derstayne elbet heye le henek peyven mesela dizarukti da mervan peyva nagire vak despeke da mesela peyva adaleti te çava hin biki peyva haskirne te çava hin ki peyva embejin nahaqiye te çava hin ki ancak bixera fabla çirokan ez beni roleka mühim heye nasıl de ders dayine zarukanda tet seri da goya ev xandin jibona çi eva favlan te jibona çin visandin na iro meric insan ekira çito adaleti fahm kirin bedi eger ku te fabla go ku fabla ser adaletiye ve çağı zaruki him be ku va adalet tişteki vaniye ser havaltiye be havalti tişteki vaniye cirantiye be ser cirantiye vaniye de disa de kovara da derket bixir u xaşi de isal Portugal kamene dini liser Kurdi fabla derkeve de ciran hene yek xrabi ve yekid ke edirrindiye pedke ve çağı ku bana buxunun vaya bikin him bebe ko keçtobe bale bixir u xaşi ku em ew bikin ez vane fabla jibona zaroya bewene çekim وفانا برا زاروك بخونه van fabla nasıl فابلا اري فانا ويدني كم دن نفسنا ez beni mesela çiruk te berhev kiriye mesela eko tedve kitabı da te reis kiriye ev yani zedetir mesela bu perverde zarukane yani bu psikolojiya mazınkına zarukane yani ders de mazınacı mesela yani ev çiroka kumgo ders dayına mezına yani çiroka he birekat he موایا لسر درک لسر انسان براستی ملسر انسان نگوتیه ما وحش هاینه هم برهفه ما آجل هاینه هم برهف دیه و آجل هفراد دبین ام جلوانا درسه دستین اف تکنیکه که ها nasıl تکنیکه که لا ام وایی دزاروکیا خدا واجی مراقه که yani مریکو لی حزنکی مریب کلجان لسر نشغلی مری واتشتانا نکانی وینی هوله ازمني تبخو مثلا ايه تبخو هنا ايه كنت تبخو شكري اري مبخو شكرنا هنا نصا اري دوردا مثلا تسر تشو سكني يعني وك ايه كو باو بابيرته اشتراهين كنت بويا وكي يان الغورا روجانه غوري روجافي هنا فقط اساس ايه كو دميجي مدا مانه د چيروكي چوچكي دا مانه مورغا نويساندنه یکی گوتنک جمراگو گو کرگی جتاجی را گوتیه یا چی ایرو تا فشکه تا سکینیه گو تاجی گو کو التا دنیرم انگی می دقاتی تایه گوفدا من بدن هم دقاتی تایه لا ادکم ناکم تنکم بگرم گور کرگی گو از رای خواه خلاصتکم تجبونا خلقي سيدي دكي الله افا قوتنا بس فاج مرا قوتن قوتن از دغازم رح يخا خلاص كم تيج دغازي جبونا خلقي سيدي بكي نيتشيري بكي اجبونا وي فا قوتنا كو از بيزم از وا السروي قوتني از وي فابلي رزقكم قال لك بالزحمه وقال لك بالزوره يعني خدانا انيا رونايا شافانا يعني نا تشتكي صانه بله elbet ezbin ha az yani çoğu zanım az minakeki az bidim yani ev az bu xavat niske 2 sala az kitabek eji min hal daya dinifsinim az beni hey az ketme dahru pel pazar u pel yani pır zahmet merv dve merv heza xoya qavata xoya elbet merv امر خو وقت مالبات yani merv dve merv de kedeka mazına elbet ve ki az ve merv ber çavji bibine iro معلوم از بینی ارتهجک چه بو؟ اره بلکه جی دوی ارتهجه دا جی یعنی مثلا ارتهجه یا گلجک یا کوجه الیه اره
di dîrokê de ez dibînim mesela zaneyên me yên Kurdan wek mesela Fuat Temo çîroka di wê heyamê da di wextê em bêjin wê heyamê çawa be bi wê rengî çîroka nivîsandine ez zibînî. Yani li gora şart û mercên wê heke mesela em bêjin Sovyet hatine li ser Sovyeta mesela çîroka nivîsandine mesela okê yê cîgerxwîn da meriv dibîne. Ez bawerim telefona te belki ew jî bas dike dibêje acaba ji behsa evê bikin. ne Sta bêjin. Şta bêjin yani. Erê bona wê. Ti telefona dixwazî ez tibde te girte. Me girtim. Ez benî niha mesela di çîrokên yên mantıq û teyr de ku Feridun Attar bêguman nivîsand bû wek gazelê wek manzûm jî aslında mer dikare vê yekê ji binêre. Erê. Bi çûkên hemû têne derdora wî û dibêjin ev bê padîşah çênabe yani ser çîrokeka wisa çûk tevvek têne cem hevdû bê padîşah çênabe û ser wê meselê li padîşahekî digare heta ku tê cem okey em bêjin Silêmanê dinukir ya jî bi zimanê okey Tirkî hudhud tê bence hudhudê hudhud cem zane ku ew jî bi mentalîteye ya İslamiyetê bi ayeta nivîsandiye. Ez benî mesela çîrokê me yên Kurdî da yani bingeha İslamiyetê xuya dike yan jî tiştek rehekê din xuya dike belkî ya coğrafyaya bêjî. Berêberê ku zaman hatiye nivîsandine wê çaxêl ber İslamiyetê ne li İslamiyetê şun da îja motif û tiştê İslamiyetê kirine Ew hene newsa? Erê hene giş kurgayîne. Yani kitaba min ê efsaneler û rastî ewa kitaba urganiye. Li gelekî li ber İslamiyetê jî hene fakat ku hatiye sekinî mesela navê Mehmed Şah. Yani li ber İslamiyetê navê Mehmed Şah tune. Ew navekî dinî ye li İslamiyetê şin da Mehmed kiriniye Şah pêxistine. Belê. Yani wurgan navçêkirine bona wê li İslamiyetê şin da zaman û em bibên mekan ev çîrokana ev efsanana guherrandine. Yani zaman û wext xwe mekan divê çîroka da Tê guhertin. tê guhertin û cana jî mere nabîne jî. Û îjar pir tişt hene ku li civînekê dike bibe ev civîna dike pê aciz bibe ji bona wî warê wê tê guhertin. Warê wê wext û wara wan diguherîne dibe ciyekî dinî. Eva jî me çîrokvana me bîstiye. Em êvarê zivistanê bûn, em cîwan bûn, yekî dahat ji me re çîrok digotin, ez bixa guhdarî wî bûm, ku çîrok digotin, eynî ku çi tol hespê siyar dibû deng derdixist, digol hespê siyar bû req û teq û req û teq hate pêş derî sekinî. Eynî wanî bi şekil derdixist. û got xweş şûrê xwe kişand. Yani ku çi dikir, ewa bi deng digo. Ewa bi zarotî pir li xaşiya me diçû. Ji bona wê me gelekî li çîroka lewa hez dikir. Vanê me niha çîrok nebîstine, bona wê nizanne. Ancak bixwînin ku zanibin çi hatiye serê însana, serê mirova ku wana çi to roj derbas kirine, wê çaxê tişta zanibin. Eger ku ez vana nenivîsînim, kesî ku vana zanibeyê tin nebe, çend salê dişine gişwenda be, gotinê me kurmancî Kurdî wenda dibine, lazim e axaftina me jî li ser wî zimanî be ku em tişta kanin ji hev re bibin. Belê. Na gotinek tê sekiniye em heyanî Türkî û Kurdî û ya zimanekî em nedine berhev însanê me fehm nakine ku me hîn nabiye ku merî çi gotin. Ez verî mesela te mesela fablan me mînakekî xwande ez mînakeka dijî bixwînim. Ganî bixwîne. Caz pirsa xweş te bikim ez benî. Ji xwe kîja ji vekim jî aynî ye. Ji ber ku te bi helbestkîne. Yani Kî bi helbestkîne? Bi qafiyelîne. Erê. Dibêjin rojekî etarekî. Erê. Bi ser wî de hat bêtarek. Ev mesela ku me got, ev bixwîne xweş. Ji gundekî din çû gundekî bi tenê li ser rê bû mîna gundekî. Kundekî. Ez benî niha tabii gelek ew ke mesela zanyarekî Kurd heye. Kalekî bi serê xwe zanyar digeriya diyar bi diyar. Ne digot best mêrge û kanî, ne digot newal û çiya û banî. Biroj û şev her dem tiştek ne dikir derdixwem. Devam dike. Ez benî bi vê stylê, bi vê tîpê, bi vê şêwazê, şêwaza çîrokin, fabilin bi awê helbestkî.
ev mînak mesela duwarê elbet duwarê em bijin yê cîhanê de Kurdî de hene ez benî ev tişt Erê Kurdî de hene. Kurdî de jî hene wisa Erê Kurdî de heye ku zaten tin nebet Kurdî da viqas tişt em nikanî wînê cem hev. na yani helbest stîla şêwaza Stîla helbestiyê helbestî jî heye. Stîla wî heye hinek zimana da di Kurdî de hinek heye mesela sêrrêzik hene di pir zimanê de da sêrrêzikê helbest tin hene. Ama îro tişt hatiye guhertine. Merî li wî evî nesekinî li wî qanî nesekinî meriyê pêş da bibî. Bona wê me sirf bona ku were zanîn me sêrrêzik jî kirine ye me bi rastî jî ez hema rast sekinî me derbasî jî bûme û me beyît jî çêkirine. Beyît du rêzikin wirga jî hene bi her şeklî tê de hene ye. ez benî tişekî bêjim ha ya beyîta va bidîte leglega lepek û roviyê fenok ez benî mesela ez wisa bêjim tedî ana xutê ku me re basa dawetê me Kurda dike dawetê me kevin Erê tedî rehekî wî heye govend heye dîlan heye derva hebû mesela rabûn rûşandin na mesela heyam guherî wê tamên kî pirsî bijî tamên dawete tamê dawete oka beretine acaba ser vê meseleya ya ewka ya em bêjin çîroka jî mesela rehekî dinê ji we ku te dayî yani te rehekî helbestiyê te dayî çîroka acaba tirseka wisa ji dertê pêşiya me re ve yani rehê çîrokan berze bive wenda be yan jî kêm bive tişkî wisa heye elbet zaten ji bo wê tirsê me evinan nivîsandine. Ê wenda bibin me bi fabiliyê bi helbestî çêkir ku pir hêsan were xandin û bi gotinê hêsan yani dibên akademîk ne akademîk bi zimanê me çilo ye me wirga nivîsandiye. belê Bona wê ku bona ku wenda nebe bona ku mirovê me zimanê xwe jî beelime kane hêsan bixwine. Misala çûnê li Mehrîcana Urfayê a Pirtûga me da hineka îsal dîsa hatin me got te çi to kir got me xand vekir ji min re me dî ku eynî mîna min dixwîniye. Allah Allah Pir xaşiya wan çûne û em gelekî kêfxaş bûn îja stand gu ez ji hevalê xwe re bişînim. belê Erê ez benî tabii pêşiya forma wî biguhere şeklî wî biguhere aslında talûkê herî mezû ku te jî got yani wenda dibe divê meriv wan tê bin qeydê ev mesele ev me best destpêkira mîme piştî wê ki xutê ku me vêna stan cem du formê bigerin bêje heyra nel gorê helbest nel gorê ew kane em bêjin çîrokane em wê get karin van yekan bifikirin ez benê me sa sohbeta xwe dewam bikin îro wek me destpêkê de jî me basa erdhêjê kir depremê kir hinek agahiyên yên dawî hene Erê wan em merî bibîzîn baş e. em bînvedanek ji em çayekî ji em vexwin me berê xwe bidin maletê li maletê